No, sorry. Na me say me no ono na edeti wa ma me Akuma FM 87.9 Kumasi. Okay. And one way there. Na me no ono nyinsa wa ma me ayisa. Impressing. E premier sa. Na online way. Me na de na da so. Okay. Inti sa wakai no. Will be so some course anya bia for siasa be Reverend Father Bana ane. What studio? We dia wa surrender. Wa surrender no. Fashion. Akuma mu nsima surrender no hu. Fashion. Akuma FM ya surrender no hu. Fashion. Onua TV ya surrender Reverend Father. After one say programs ni do so na. Akuma FM 87.9 Kumasi. Fashion. There be bo akuma mu nsam bo mame. Program leading the same. Akuma mu nsam. Akuma mu nsam ya de the best. Yes. Come on me. Fashion the best. The best. Ebi motifie na omo ka se dada bi no krepa wo de wasem ba ha omo di super pepe ma o. Okay. Into wasem na wo de ba ye no. Mo di super pepe. Ye di super pepe. Fashion. Say when ya wo nine no ye kwa akoye e di ama wo hunu. Fashion. Ye kwa akoyi dade no. Akuma FM 87.9 ye be kwa akoyi dade e bia nyame bo a week we a. Na de me so na me pe no makuma so ade no manya enti mi damase pa nyame nhira mo na nyame nka mo ho. Okay, enti ene ye ka no bomodin a first by a chinani week. Yes, highest solution center. Radio gets results, but any radio be and getting results. Name na Akuma FM. Any program Akuma Munsam Onua TV get results. Sort you say. And you say, "Who problem na Fabra?" Akuma FM 87.9 Kumasi. Na we ye pie ni asresre ni abasta mo na nekua ma better ni akabia. Wo wi anu asore ko ni ama baba no. Kwapem say ye benya wasam no anokuma sebra no. Ekuya na mena Ismail na Pastor Julius ni evangelist womo na on na de biarada kwapim se ebenya wasem no anu yie solution ede amao sa pepepe ene ye adwuma no enti bia ba bia wo kumase ba bia wo bia na so wo problem ni bia said ye first ba ye na also send the nine no yankoyi ni ntemu a doctor se ye betwa na this week akoyi dade no Akuma FM 87.9 Kumasi. Ye ni agro ewa afidie yi so. First Ma. Okay, when mu sere and mo fan to first so ma me na wo mu hu se ne ho aye fe. O ye na dia me ho aye fe pa. Ma she wedding ga. Every time me buy na me su buy na dia mo de sere abe hye mu. Da mo asepa nyame nhira mo. Amen. Nyame so nhira na de wo kwa akoye no enye ye emfama yen. Amen. Okay, inti no obi antie henefa. Onua TV Akuma FM. Okay. Sorry. Akuma FM 87.9 Kumasi. Me ba cho fat to first wo de kwache kakra ne dada ho kakra. Dada unhunu eja wadwua. Oh, why a fair, Nanka way, you no picture no by Yanua. Nanka dia toto home. And now we are dying. Oh, sir, me Srepa. Samedasi, moi. Yeah, that's it. Yeah, yes, and Munyam no, and Menyame, because and Namiame Sonti, and Yanso, yet to me, Abuawo. Yamini mua ke yintu mi nye bibia ma ne nye ye so oti ase Akuma FM 87.9 Kumasi na emenyame ni ase so bibia so be ba Akuma FM 87.9 Kumasi ntumi fa solve for the chronic problem and fama no sa nti first ma nyame nhira mo so on hwa wo so no fa won ko amen na bibia ko bibia enye ye amen okay yeah reverend nyame nhira akua Momaka bibi nchira Reverend Father Pastor Julius Mumre momaka bibi nchira Reverend Father omu nyina so mre sei ya enka ya mre kiya mre kafra wedi enko osono pa na ati atrenki ewu na na ba ku ni hoja first impacho ye nkwanya no munya ni ye ma na nka FM 87 ma era Father se pa
ma say akasa ye wa na sebe nye nipa din say enti ne wa asumdue ene sebe ya nipa asumbadwunu na abrabo no akoto enti ne wa ha ye sufre fada se onye de fata na nyame adom fada ye ade ye wo kan ye da na se ebrekra ye wie ye no ye nya another reverend father ono so oba hankasa ene ye be kasa ya ye ne didi nkomo a che se mama me fan say ye ne omu nkomodie na in fact I think that last week ye nyenya father's case no kurani some of them have shown say ampa omo ye nyame nkrofo especially first you know ye can in fact ye ne kasa office we na me come atom yem enti mama ye be abasobo ene ye bo father makasa sebe o na de bema bi apena enti anu de nya wa ne ho asa ne ye beka se ne ye okwa won nya mentem asem na nya me be jaje ne so de be ko jama ne but ye da na se onko obi na be pro na enam so na oyi na ni no eno na ye kama na Bible say do unto others as you want others to do unto you nti won pese obi be ma won na pro ene on so me ma nine pro eno no wadi so no sa principle nti ena me gina se so fona me so ma da na se ye da na se wan twe anu anwofom ene father se kan ho de o ma no tumu bi nyina so ye da o mu nyina se bae no o ma hwe se obi de hye ensei no mo do mu ni o mo sofo enko de o mo kontinya me nhira wo mo na o mo de o mo adwuma mo ye enko so e wo Yesu di mu nana Marco adwuma na o mo ye no fathers eso ye ni asofu dwuma na nkasa eso ye ni efise nye dwuma ketewa enti se omo asemo ba se ya eya na ye mpese beduru de aduru no ampa so omo aya ade omo ama na enuru sa se wo mususo mu se ya maye ya na yeso ye ni age na yeso ya koma ato ye yem ye ta omo achi ade bi omo ye bia ye sere wo omo hwe adwuma ni yie na omo nye ni yie maye na yeso ya koma ato ye yem eno nko akuma efe 87.9 kumasi na ahoden no yesre amafosi o ma ahoden ye adwuma woni medase akua evangelist eno yesre Yesu kansem bi o se obi a mufo a me nsoso me mufo nti de oka ne se kɔ na nkoye bio ma de echewe ama oso ye be sere nyame ahoden e de ameye papa no we nipa e de ya we nipa te rade ahoden mra no so na ontimi fa ne dwumadi mra wie papa ya enkoye nim guase biara rade na nso no mu na onfa ni ntwa sa afi na aka no se mfie mienu na aka no se 10 years kwa na aka no rade nso mu 87.9 tofom bio amade echewe ya ama rade nshira no amen me so me dia kakra me kan se na no ne ye program yi omo se ma course mo kata bone so mo amfa reverend ne picture